Hello. Good afternoon. Darli apel to office trying to chuak lok anga. Than sang sense Yamaha alkal dona. Ka video ran siam chan jok tak ka chu o than sang sense. Te hian in August ha hian in competition lockdown challenge san siam dona chumi ve chung chang a chuan video ka ran siam dona. Omzia chuan in Yamaha MT-15 le R15 version 3 than sang sense te atanga lei chuak ho Mizoram mo than sang sense atanga lei chuak ho sub dealer Mizoram district danga sub dealer atanga lei te po huam vek in custom in chei moi siak competition nan siam don ni lockdown challenge an te a than sang sense te hian chu an put sai do na MT-15 le R15 V3 chei moi na online contest ani do na than sang sense an page a FB a takhan thalak post tur ani a ta chuan entry fee ang maum lo a du ta na ti vek the ni a thalak pathum post tur ani a bike angle sang atangin ma le chei moi na velte lang chiang thei tur ang chi thalak pathum man post anga chuan khatrang khan mi som pathum man thlang chuak anga chuan tatrang chuan mi pathum thlang chuak lenga chuan adang jong pat som khan consolation prize an dong anga top 3 kha prize om dona pakhat na in sanga plus enga mo thil dang ade anga second prize in sang thum chuan third prize in sang ni chutiang zel chuan ania consolation prize kha engine oil le Yamaha engine oil le enga thil dang enga mo ani ang ka chiang chi lo kha chu August ni atanga niriat tlaidar thum thlengin thalaka thelu theya thalak pathum thelu tur nia chu ai tam thelu khan reject ani ang ending na telve lo ang mo thalak pathum mai tam thelu tur chu thalak kha camera dudu man theya phone po man theya camera tha po man theya ma se edit phal lo ani ti dang lam phal lo khate kan click kan lak kha man top tur ani edit lo tur ani ya chu an Facebook page a link ka ran dang awon noya description a hian chumia chuan in link ka ran dang ha kan lo follow anga ta kan post anga ma sen post vela khan lang don lo admin in approve ngal don lo ma se an lo da traffic anga chu a hlomin nakina an ron tilang don chaw ani a chan chu an tin a chan po bike che dan lo in copy pal te po om thea post ma sa piang kha an lo approve zel chuan bike a post ma sa che dan ang te in copy pal te po om the wangin film khur thu la chung vel chu an la approve don lo chaw ani chu ti khanin enga kala soi kim lo kan ai ton akina let pain karon soi lenga hai tan spare parts enga man leilok kangaya kan leilok anga da thei lo em ni ta hian adin lok thei pat ka le do na an leilok spare parts kan leilok có dấu tỏ lẹt thay lẹt tỏ thì lại xuân chưa có lấy lẹ lóc không nghe có sợi tỏ sợi nuốt tỏ sợi kim nó có lớn em ô cái này chuan ngọ cái lẹt lẹt phát tăng office à ta chuan hộp anh cái lần sợi chuan sầm lẹng chuyện đừng này trả lâu vàng rằng chú bằng karon chunjom non ne satrangin hopain daranga pel to
office train ka hoto do na soi chun zamang lockdown challenge Yamaha Thansang and Sons lockdown challenge kan soi chun zamang chin khan ka soi nual to ka la soi mai a chu a chei dan a khan du dan ni chei the ni wrapping te pomvek rong ka pomvek chei dan ka du dan ni chei the chu wangin in bike na tak te kha ron the lut sup ro price chadona nia pakhat na tanga pathum na kha an bike thalak kha Yamaha showroom a hianin kongkha chung an tar dona chu wangin bike kha lar don ni pakhat na nei don ron the lut su ro Yamaha Thansang and Sons Facebook page come on rules and regulation til dang vel chu na kina description hai karon ta Facebook page poll link karon ta ilo follow nga ta khan kim ti tur ni update le til a shim po ta khan post ve kan do na thalak kha mani ba thalak kha thelu to chuna thelu non thelo angai a post non thelo tina ni chu DQ anyway DQ voi khatin post to chuan ka karin to tur ani chuan a post tu a bike nei tu ming veng khua bike number phone number chiang ta ka tar len tel tur ani tilai sa thil ka tilong a chong kho chawang karan chok pe kan chun som le lo nia engem basoi tur lom vela kan topic chu soyang khan Yamaha R15 version 3 le MT15 custom contest in che moi siak contest online contest ania thalak manga judge tur ania kami jong chang kha soi char charanga bak soi vak lawang ni August ni atanga niriat tlai lam dar thum thleng thalaka thelu thaya August ni ma in thelu lo tur ania niriat dar tlai lam dar thum thleng thelu thaya ni ama a thelu ka chu pom ani lawang chu kan chado nia bai khan chei ula han tifai ulamo fai tokin thlan laula Yamaha page an da ula chuan endik tu tan lo endik anga pakhat na cheng sang a in dong me lo ni pani na cheng sang thum pathum na cheng sang ni le consolation prize mi som tan Mizoram pum mania Thansang and Sons ne tanga bike le chuak tan ti ania Mizoram puma na sub dealer po huam veka Thansang and Sons noi thawon ni wangin tun lai bike chei moi te kan ur tlang boka chu wangin Mizoram our R15 moi bear MT15 moi bear ni theina chance chatak ani heti ang chi contest hi dealer hianin ka hriat chin an lo hoi hot ka hrelawa Thansang and Sons te hi hoi hot ma samber an ni in ka hria so lo chuan mo dealer big anga chuan mi malang ta chuan in te chu lom to me thaya ma se dealer ina an hoi hot ang hi ka la hrelo Thansang and Sons te ngai tu na chakop mai thil te chakop mai khep mai customer te tan activities engeng mo om te hian om ve so bangin tel theu turin ka som che woni bai khan chei ulamo cheinal deuh ma se bal deuh kha chu hit vak don lo ne chu wangin fai veng vongin han silula lok tokin thlan lo la ma se edit phal lo ni ka chet pur omo ya to duty tie don duty don che ni ka omo ya Duke 250 KTM Duke 250 kan veng pa min mo lo tlat mai ma se kha zong ko ve na ka video chun ro se so i kim view to in ka che
description hian in karon dang thil poi mo ho jong jong in lo chia don ya comment na nen karon dang mo pul takin lo chia ro zo na tur tam tak ka chu ta khan chan sa ni yang khu che si ber vek no ni BYE bai A few moments later. Zoom zing karta hai. Very smoke very smoke very water vapor